Kardom pini news fast karbiang long aberta ke thanji bang nilisami gitanjli hansepi aprangsi berta thepi pen arjoik tha Karlitang sumilarong hangpi phan justice kelong serak je phan pura karbiang long motorcycle club pen roha an kahumridam Jingthong pin posar habiatum ahin pen botor okipua sai kedeng pon Deihuri alang roy langka cinglu damahut longli kangle majok banghini apran kedam GCB pen sangti ki pura joksi lapuson ahuni ke punang kusi ratatum ningje Hojai district borboha ahitia longta karlitang sumilarong hangpi phan kachiki moasai kedeng pon non bertang ton pen arju ponik sinang Karlitang sumilarong hangpi phan ahok akang sai kapalong jia phan pupanong pen Karbiang Long Motorcycle Club Lapen Jambeli Motorcycle Club atum Chingrum si Roha an Pacha Jengpon si Justice Kelong nang Japan Pacha Jengpon Bang Solong Nepal Bhutan All India along Motorcycle Quebec atum anta support dun Puta Pachini Lapen Pini Dipu Rusemson Singh Ingti Amir Bari Pen Motor Quebec Dam Choji Lapuson Ke Kali Sumila Rong Hang Pia Phan Ahok Akang Sai Kipiji Lapen Kapachit Hangjia Phan Anparta Nagaon District Disia Phan Pinpura Lo Pipajer Tekang Deputy Commissioner Nagaon Sarok আমি মেমোরেন্ডাম সাবমিট করি যাতে ভিকটিমটো জাস্টিস পাওক বুলি সৰু বন্তি যেনে চবেই জানে যে ৰহাত এনেকুৱা মানে ব্ৰুটেলি এটা ঘটনা হৈছে যে ষ্টুডেণ্ট মানে আজি এই দিনত ষ্টপ চাইল্ড লেবৰ আৰু বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও দিনত আমাৰ সৰু ভনী তাকে মানে এটা ফেমিলিয়ে মানে জ্বলাই মাৰি দিলে তাৰ বাবে আমি কাৰ্বি আংলং মটৰচাইকেল ক্লাব তাৰপিছতে আমি আৰ্কা হৈ পেলাই ওৱান বেনাৰ হৈ পেলাই আমি এটা ৰাইড প্লান কৰিছোঁ যে যাক মানে যোনটো ভিক্টিম তাক মানে জাষ্টিছ মানে proper justice পাবলৈ ইনিচিয়েটিভ ইন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনিচিয়েটিভ আছে সিহঁতৰ আগতে আমি মেমৰিয়েলটো আমি কিবা এজ এ ছাপোৰ্ট দেট আদাৰ্ছ those organization when they are those family of victim they like when they are to submit same like we are going for a little support from a riding community এটোই মানে মোৰ কিবা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিক্টিমৰ ঘৰলৈ যাবনে আমাৰ সেই ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ আমি নাযাওঁ আমি ভিক্টিমৰ ঘৰলৈকে নাযাওঁ ক'ৰ পৰা ক'লৈকে যাব আমি Difu Pen Pankaj Deka Camera Person Vicky Singh News Fast Karbi Anglong Hojai District ke Parlo Borboha Aithialong Hojai District Tribal Sangha Asong Pen Patir Piponsi Karlitang Sumilarong Hang Piaphan Kachikimo Sai Dengpon Keramtang Jangnipo Inkoy Rahini Arni Nogao District Rohapu Adimalong Prokas Borthakur Lapen Nayan Moni Borthakur Atum Pososo Ningkan Krehini Alsupiaphan Sumila Ronghang Piaphan Cholang Rem Det Pen Mikai Chok Pen Apran Armud Det Aputhak Hojai District Borboha Ahithialong Kedo Karbi Society Lapen Tiva Bodo Dimasa Assamese Atum Chingrumsi Karlitang Sumila Ronghang Piaphan Chom Ringni Chom Rongsu Along Keparap Dun Pamejiaphan Pura Borboha Ahithialong Kachikimo Amelur Kekai Asai Dengpon Labangso Kachikimo Amelur Kekai Pon Along Hojai District Tribal Sangha Maipu Prosanta Baklari Lapen Kongchunbang Jipjoti Dibra Lapen Borboha Ansolik Pen Gonesh Ingti Porisoi Be Giris Ingti Lapen Bordolong Langka Bata Ansolik Amaipu Sonjib Girisha Atum Chepatir Piponsi Patumi Mate Nipai Thongkyap Arnikang Sampor Pai Pho Pormalom Karlitang Sumilarong Hang Piaphan Chom Brengme Chom Rongsu Along Keparap Dun Pamejiaphan Kachikimo Amelur Kai Pon Pen Minute Isiapor Chikimo Pon Lapen Roha Along Kedo Prokas Borthakur Lapen Asopo Nayan Moni Borthakur Atumaphan Kokthat Pivek Nangji Lapen Arona Tingpen Insai Paminangji
lapen karlitang sumilarong hangpia phan justice longle tikke kachesong ington ponpepu athepi en ponsi ase kithepen hang taram pon মানে সুমিলা রংহাংপিখौ এটাজর খ্লেবা সুবুংখौ মানে বৌসাংगा মানে बुखौ মানে फांसी अर्डार दिमे नांगरे फांसी दिमे नांगरे फांसी के बिरेक नांगौ लागे दे कार्बि आंलं लाम कालिलो ला अला सामा आलंसि इनिके सुदोखौ ला फांसी पिपेटिक ते निलि दुमानिके खामखे ला सुवानि ngabanke pumbamखौ फांसी पिपेटिक के काबिति दन आछने खाला दाका karbi tu mahala ke daga karbi tu wala malilo la ke ang tona hong thona tu family tu swalwa tu anta la pusi nilini kangkom ko pati kheptik te la si phasi pinang ko la tum han phasi pipe tik ke nili tum do joy je la ke halo yarling asara bang ta ni adu dokti lo athe la su dokti ya otelang no bang su ko da me dokti ki mani ada kai ki donetri pati lo kya ka pe kalam kita ilut diri ko han ke de dum besi kamuni man ki ne chicken bhagi ne ke dum besi kasum ka ti lik pen ka ti ka man ka ka la ke non itu important ti ini lo pot sorkar kita me dan ahin yang kita bisar big pen bisarangi বিচাৰ কৰি তেখেতক ফাঁচি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ ফাঁচিটো আমাৰ দাবী যে যিটো ঠাইৰ সংগ্ৰহ কৰা আমাৰ মানে তেনেকুৱা দাবী ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকত মানে তেখেতক বিচাৰ কৰি দুখীক শাস্তি দিয়াটো আমি আজি আমালোকৰ ওচৰত নাই বহুত দুখৰ কথা যে আমালোকৰ ভণ্টিক তেনেকুৱা কৰিছে তেনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আমি কি ক'ম আমি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আমালোকে কোনো ডমেষ্টিক নহয় আমালোকে হিউমেন বিংছ হয় ডমেষ্টিক নহয় আমালোকে যে যেতিয়া মন যায় আমালোকক মাৰি পেলাব আমালোকক কাটি পেলাব আমালোকক জ্বলাই পেলাব তেনেকুৱা ডমেষ্টিক নহয় আমালোকে হিউমেন বিংছ হয় itu karena amaluke la penjong se alang ni phan jong se phasi pipe lo tu ni tum la pan tu se ka che song pang tang kon hala alang ni phan phasi pipe tik ni tum sam se la se atto kawe ara dan ni tum kar dia dalil la da ni tum ekdom tribal to ani ni tum ka pas dari la se kal Ningkan esek along karbi okipru pon lata karbia khayalong jutang binong lasonsi pini chingthong rongbong pinpo sarhabe rongasar kedo anatum pen chingki chingwai ponsi Ningkan PR jonalong choklem chodam media phan langroy langjeng along Ningkan esek arjon along ningni ning ot kachi jopen anparta kiso kang thak abur akrempen kachipa jokpon jia phan si bangso okipura sai kideng pon pusi alang litum pen pherangkyang no jaidun lapen labangso okipru pon ke pining chotkali aningkan wang along tami bangso okipru ajutang pidopon verji pusi alang litum pen than pon pini bangso pinpo sarhabela pen ronga sar tumpen botor okipru pon asaya long manpeng kedo wanong duramla constituency MAC Prabhat Chandra Taro lapen EM Rupsing Teron lapen karbi ser hongthom pongchun bang honsing teron alang litum pen chetong dun si RD pidun Kardom aprang si news fast kelang ara phan kardom pajiri ko non ne likado bom labang ke karbilang piaroy mate longjut along si dolo pini labang su habe pin pomate tin thong rongbong rong arak pin pomal ke don tumpen alang dimen patir pipon si pini ningkana segalong botor okipru labang su tar ke dopan lo asip hawar tin ben mate penang ke ong dung rong asar tumpen alang tum chingwai chingsai pon pen si pini labang su ningkana segalong ningkan piar jon along chuklai mecho damya phan pusi alang letumen labang su okipru ke dopan lo asi aning kan wang long pusa mela pusan si ke dopan mama mate pini jong ke cheng pon ma alang tum arju panisena tum habi pin po in pen okipru ko mangke pin pomar aru bodo lage haku penda nilitum laso keso kan tha kapalin palang aphat laso puget lote lake motor okipru ko bangle Arjunta puget lo polon te nilitum tong hormei bong thoma hormei bong thoma bang ene edon pen hiru hiru Jepang ripo ang laso anam puku hiru bupo laso manpeng edo tu laso lo polone lan bilone ni tum laso an ko ke pam mane la hiru rupam ke banda nang chito nang cerap dun lo lapen lata meulo kurwang thu lapen ni tum okpru long sidame ni tum pini okebe habe sarthe borgamura
claim dam social activities atum anda nang cerap dun lo sila sunang nga cerap dun apo dalang di mandar kur bang thu na sini tum abeng ame kelong Wot Hadlang Sopen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong Duarbagori constituency angkang dai huria lang roy along bang hinia osomaratum lang kachinglu damahut long le kang lem duna jok men lang chinglu bomahut si labang so long le inglem dun si bapon boblo bang so jok bang hini apran damnang juilo kachini duna tengki labang hini ausomar vopong hanse arong amikar Marty Sonteron Asupo Carlitang Mirton Teron Lapen Kanya Terang arong amikar Jonas Singh Teron Asupo Carlitang Jirjar Teron pusi pang tekpon Lapuson ahuni kephonang koke sangti arlong JCB pen kephor ington tipin ajoksi lason ahuni kephonang lupusi daihori daithor arong arada tumpen ningje pon lapu Karbi Anglong Autonomous Council MAC Richard Togbi alangke Forest Board Chairman setame mantanglo tang telahai sangti arlong arni sivet along drakhum phok kep sose ang tan kepapon long langdunding puma Lapen Forest Sai Phuatum setami lahai along methang asai ki claim clear joksi sangti arlong ta nahok bomlo Lapen towar setami akimi thekpon long le dadlo sonsi sangti mohol daratum setami JCB pen ki phura jok banghini osomar atuma phan apran damnanglo tangte Forest Department atum sangti mohol daratum aphan JCB pen ki phur aphan hukum pidat maputa arjupon Sonsi daihori daithor arada tumke pini arnianta Digital India puke theglong le pinlang lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen Karbi Anglong atokanu chingthur piklopu radamai pialong ke jai ke nili tumahawar ke pini arnianta towar lang lapen kapre kachingthura sai anta longdun de pinlang puta pherangkyang no nang pachini dun jongsi JCB pen sangti ki phor ington te pulotangte kewang jilang arni daihuri dai thora radatum lapusona honi ke phoji angring the tanlang lasi prabjin pen sangti arlong ki phor ington nang pola pen Forest Board Chairman Richard Togbi setami lahai asailang nu ki klempon along kachirap ki dokok maputa hadagara datum pen karjupon padu putum hang pon madam jui an kilang chingdu dam amasi la long leng rai bub lo la si sumar ke apran dam jui lo la si ading pan sita la so sumar phan apde la pen aputum phan rap dia phan si tuning ri dun lo la si la so sumar phan rap vek tha pu sing di ta tuning ri dun lo la pen la de huria aroi arlong ki phura kilia hearing tang pik pik arnup pik pik militum arleng i theitum tar jike thomar ji pli anta klang clear kar nukang si la si la so dam par pen ku so nan hiom si ni tum phan la so roi nang ki pabon cek thegi ma la tani tum phan nang pabon pitha nang li tum aphan nang chuni lo Roy langjeng la analon ki do li tumadim sitame pini ya bangke la so ni kan phong bong la so la sangti arlong tame phul et panajok lang roy langjeng thang ta videl lo non bangke khiti ka do wi ki claim dia phan ta men non bangke ni tum ki sung lo dadak khiti pen ke reng arat sai se sitame non bangke la dak hidi lang kian mu wi pen cheng lo ka do wi la so ki sung da non ni tum ki tong na ko la pen ako hini thu alam bangke la lo nili tumadim atowar condition nang tum theglong lo aprang la sojon tame black tuping atowar ki dutang ai se lo la sojo nona bangke ni tum cycle pen ta dam noi keng pen ta ki dam ta ki sung hola national highway non 4 line atowar Sipsagor Diblugar Tinsukia lahe atowar kipa medam je yoine si dak nili tumadim hidi long le ta ki wil lo ni tumatowar ta ki wil dun lo anpar gali no lo sumar bang hinia pran ki dam nang tame la so 4 line atowar mane ki patang dam ji ki pa medam je yoine lo la sini li pu je bangke non la doni tiron hemo sumar doni apran ki dam jui la so putha ka bangke la dak amuhor da la tuma bang alang le tum la so ang hor bang chian vek nai alang le tuma phan aning pang sam nai nobody si la pen Karbi Anglong Autonomous Council la tum alang tum jong si permission pi pulotang te alang le tum la so order la bangke prabjing pen rat phan ma thara chi withdraw si ki me la so order la bangke rat phanyong se lang tum kang yin so do binong pulong te la chi withdraw nai ki thom alam theining gi du ka bangke dak ne li tum homostia long ni tung ching honai mi si Richard Togbi alang lia bangke Forest Development Board Chairman sitame Forest Development Board Chairman podem bangke pini ke Forest Destructive Board
pu bang si nili ke ki pu thu gang tung lo ka do ka ve la hai theng pi theng phang pen cheng lok alang roi lang jeng rj ka do ka ve ta me pi vil det lo non bang ke la si la son thak thak alang roi aprang ateng nang chi do ji lang bang ke kwana pot ng nang ni la bang ke chi ne Roha khai tipu arong along Prokas Bor Thakur ahem kachubi pon ningkan krehini arta karlitang sumila rong hangpi aphan kachinek kaholopen akireng amat meke kaya puthak West Karbi Anglong Hawaipur Guhagao arong arat lapen Sri Sri Shankar Madhok High ME School Asumar lapen Thankuru atum Thurpak pen ke chokche abang phuaphan kokthat pinangji pusi hangpon lapen karlitang sumila rong hangpi akarjong chomme thangme kaperap tunji aphan milur kaipon keroni penren singteron news fast karpiang long 18 number lumbajong MSC constituency ahawar manja hithipen 3 kilometer kahilo disa kedeba polling center angkang kedo dikoi terang arong arat amekar kedam tang surihini rapli therepo niphai ke thom arni cherap seroi asong mate vo terang self help group amahang patheksi rong group hawar hapat chongki chokam awar sai keme kangthur pon thekji aphan ingtang kring tangka maha kachobirti birton akhiadat thir thippen kapang chongpon lim thek ajok komatni kisung ke boy dorde phophe aporahut kacherap kacheto awar sai kipidun thek ajok bo terang self help group henlo akhiadat kangcho nailo pusi Karbi Anglong adangpi self help group kedo an angbong kache thangklong anong nam kemi chepamanlo lapen boterang cherap seroi asong mate boterang self help group ningkan kritroksi arta kechok pacheton dun pen sorkari gaumbura SGB sinot terang arideng pensi sai hem mate office ahem kimi ingpu pondet api rat amai kepa doalong boterang self help group amai phu dor sing terang chepa hem phu ponsi kongchun bang barelong terang ahin pen aluhi pachini det api kachitong dun aluhi SGB sinot terang ahin pen jumesen lapen RD dojot alam the rataphan than pajermi pon lapen labangso amai pi along SGB desoi ronghang Manja Sport Association amai phu sarte ingti lapen kaprek ke ongdung so arlo Nimarli cherap seroi asong mate self help group lapen dikoi terang ahawar ki ongdung thekser reset cherok tok abang phu bangphi lapen risoe jang kachetong ingsamjin lapen RD dojot pen mai pachun pon Buterang self help group isi self help group dolo plote la buterang self help group tum penan kaching thur dolo la silason kaching thura mojong si nangi di pulote kadok avita matha hora group seng pulote kemang sondo pulote arnisi ke kemang son chunji pusi nili boterang self help group members ahin pen nili hin pen pachini manja pendili phanse news fast karbiang long KSA Hamran Regional Committee ahin pen kedam tang jangmi poni phaing koira ECR Meghalaya Law and Order atum Assam BOP asaihem kiki malong kapasik sak dunje puthak ardudunlong sipini Meghalaya ahoylong mukoilum pu adimaklong along an KSA Hamran Regional Committee ahin pen palidamsi kahumridam bangso phit alanglitum adim aklong an ledet pen aphit kethekdamlong aputhak kaning jepon arjuik sinang BOP ahem ki kim non lada ki kim kira andeng senior ni an nilitum lada ai sport long nang lang lo ahem dami hala ki kim kira ka sai dami non tang pu dog lo Karbiang long autonomous council long ke tegeding mate arpu ke dutang bang pu bang ti do ana tum phan punon lapenon autonomous council bang pu tum phan punon niltum Karbilo charle song pe nang tum phan na tuning ridun mate lam thena paklang don bangke la pohelo non het jong nili tum ha kheruni pen ladak an ke bang nili tum ghonta towar ni tum ladak apor nang ko towar ke mi jok ladak dak adim nang aklong nang li rok an tami towar bang thangna tan nili tum ke bang towar ke mi awar sai ni tum te theklong le lage non het non din pen aki sunggali ar ding lui ben nili tum laso towar awar kut kam bojar ke dam puno ise kasik sak hidung lo nili tum border long ke lasi lasong bong nili ako nang litum phan isi na pa chini dun di bang la poilo ke nili tum lada ka hawar nili tum lahai hui
border along nilitum development asai central scheme pen chenglok ladak school ahem kapek nilitum ladak department pen gopina agriculture gopina agriculture department pen ladak mesen nilitum ladak government pen isi hini ladak nilitum asin sap ko phan isi asai ang deng lahai hoi nilitum development border area long nang deng de bom polutang non chethegam long lo pinier ni ladak an ke bang nilitum kisung phopik nilitum munit pen lagi sunggali nilitum emena ahawar long hello nilitum towar melang meme lapen non jirigindeng pen dat kali jirigindeng pen la soda ke bang jirigindeng pen kherunian hala soda ka towaran ta pinian nilitum chitherak meme lasi lahai hui asai prabjin pen nanglitum dengpo nangji kheruni to up to umtang pu hala so bridge an tame prabjin pen nanglitum Karbi Anglong Autonomous Council CM sara ke hai lapen nilitum MP same sar Horen Singh be ke hai lapen alang litum council long ke do anatima bang putum pan made Karbi Anglong long ke theki ding do anatum cherap chetura pen nilitum Kheroni pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong Pirthia Danglong Pini Labor Day Katalan Ason City Dipu Sing Inti Memorial Park Along Karbi Anglong Labor Union Central Executive Committee tum International Labor Day Katalundun Pini bangsu Katalan along Abadan MLA Vidyasi Inlin Pen Kaninjalam Arjusinen Presiden Rompio Sangho Adana General Secretary atau kalau bisa tong kenalan itu memorandum kepido CM Makai Park Union Minister Mato Park de Ondoto Lebar sektor anyamusan da Karbi Anglong ta Karbi Anglong Autonomous Council level 1 pecah Sambori nang bulo tapi ngalang itu awareness program donai artikel ada Karbi Anglong Karbi Atum especially je lebar kami klaim ta okol lebar jong chot Mistri ras mistri tak kan donang lang ha lapen aku skill mistri ta donang lang hai velo bolote itu government scheme building ke ban towar ke ban dolong ki kim hai paisa da bang munisi koneji tadak lebar bino aho kalam le bolote da Karbi Anglong abe dak okol Karbi da de non Karbi tum ta be skill lebar be wan thui ha nongom be ha hujai pen ha longka pen bahira pen seba napa jola so par basi lasi ilitum nalitum media thodita ni chunungri bangala bolo itum lebala bang itu improve na skill improve na okola ke claim jong chot kali la bab ke 5 chot kali tu pen la long ke tak chot bang chot kali ras mistri mandu lang la pen ke belek akam ketek dia panabang kai jumbon pon lano ni mong jompan ba ini kipu dia lam ke bangala Maipu Karbi Anglong Labor Union Mensing Rong Pipen Kaninje Labor Union labangso nitum office abelang labangso office ame nitum kimpon ko team data philo nitum lada systematic nitum claim kon ko nile president hoi pen si labangso alam cecak lo nile kadok awe labangso ke claim ke dampen listen dia fat dewan gilang ako non na chali benje ungi kimi tum anta labangso lewara long stame na kicerap ke cetu ado we media tum pen cenglok ke thekeding MLA pen CM EM 26 constituency atum arpu bido tumam sitame na cetun perja fan chuning rilo tapi na fransin nali tum hanta media tum hanta kado we atum hanta choro party do nilihin pen president hoi pen lansi nili anali tum han tham pachit ni chalo Dipu pen Berta Pangrum Dunabang Pankaj Teka News Fast Karbi Anglong Aningkan wang ason thot si piningta Urthimi Kungripi Hempi Karchwa Dowan Dipu Rongchiklam Ward number 11 along Pini Ingdeng Kretro Karbi Kurpho Khai Karchwa Mai Padopon Pini Bangso Karcho along Arona Tengpen Karbi Kurpho Akhai Adowan along Palesi Urthimi Kungripi along Karbi Kurpho Aphan Hirjume Hang Urthimi Kungripi Hempi Karcho Bidisar Birendra Hanse Lapen Kaningje Alam Arjuik Sena Da Urthimi Kungripi Amundir Pen Karbi Kurphokan Pini Arjuik the Pining Pen Ninkan ko era Shilo la Mhangethe da Karbi Kurphokar Chil Bange Ninkan Kretrok lo
sila so mai long ga dog nang che tong don phan ta ni di ling long pe dog 100 ka chhe kilo nila so ni kong bi kia hin pe na ban ke tar bi khe dharam long ri phan ke mang pe se ke matha pe se ba ang ke te si ta pan la so dharam phan 500 se 500 long ala se solang dora phan ke la pulo la Putimi kungri pi hin ban ke message isi ke pale ke la pelo la khai do an si tami isi ka chingri do na po isi unity do na po la kala putimi kungri pi ka ja po na teng kan ka bidon da pa jadi jong si che kroi dun bate pa phang dun ji unnoti dun ji bas ni le te matha ase bate khai do an tun se tame pu ko an tun se tame da kai ke mata ang cheram chitu di ban matha na Lapentu Purthimi Kungripi Hempi Vidya Singh Hanse Kaning JK Ni ladak isi ningkana sekpen karbikur phokhe karcho lapason bipon lo lapen ingdeng ambangke ingdeng kretrok nason nangman lo lapen bangso karcho nangkok alam the bangke ningkana sekalong ilitum khiti bati choklem klia prang tame isi han kimi lo kimi kecho amai a program ason lo lapen karbikur phokai charcho lasi laso ke charcho alam the bangke longri khe jutang adhorom a farmana longsi la ini 1 Mei tarik isi arni same karbikur phokai charcho panno Dipupen Pankaj Deka News Fast Karbi Anglong Pinia Berta Lansi Pajudiglo Domin Thakmi Kardon